Congrats, to Rytas. They deserve to win today. Sveikinimai Lietuvos Rytui, kurie šiandien pelnytai laimėjo. The difference, okay, small things, make, difference in these games, So, I think, some turnovers, brought us in a situation not to have, maybe better result. But, I have to congratulate my team, for the good fight. Netgi nedideli dalykai daro skirtumą ir šiandien keli dalykai praleisti gynyboje padarė tą skirtumą. Nors turėčiau pagirti savo vaikinus už kovą. 11 points is a lot, for this team. But, we also lost, in Moscow with 11, then we beat them, by more than 11, 17, if I remember good. So, chance is there, we also see, the different parts that we can play them. Aišku, 11 taškų yra nemažas skirtumas, tačiau mes esame jau tai veikę, bet pralošę Maskvoje 11 taškų mes namuose atsilošėme 17. Mes matome kelis žaidimų aspektus, kurias reikėtų taisyti. And they stay favorites like it was before, this game. Ir aišku, vis dėlto Lietuvos Rytas yra favoritai, nors aišku, mes mėginsime taisyti tos dalykus. Klausimai, prašom. What were the little things in defense you were talking about? But in defense, several times we get lost, our matchups, which is not, good, some, easy open things, we gave them shots, from outside to Brabrauskas, even though we knew that he is a good, shooter, I mean, those things, also maybe, one of the crucial points was also, from baseline, when we have really a result, and we have energy, to play them, somehow turn the game, of course, those players, here, Rytas players, definitely have more experience than us in this, Klausimas buvo, kokie tie nedideli dalykai gynyboje, kurie padarė tą skirtumą. Tai atsakymas buvo, kad vienas iš tų dalykų buvo tai, kad blogai susikeisdavo žaidėjais ir leisdavo mesti Bobrauskui iš toli, nors žinodavo, kad jis pataiko iš toli. Kita vertus, taip pat Lietuvos Ryto žaidimas prie galinės linijos privertė daryti klaidų ir sudarė tą skirtumą. Ir aišku, Lietuvos Ryto žaidėjai yra daugiau patyrę šiuose reikaluose negu svečiai. Dar klausimų? Was Artūras Jomantas number 21 a kind of X factor in this game for your team? Okay, I think Brabrauskas, was a key player, definitely hitting, those threes, which, breaks our confidence, definitely in the last quarter. When we really have them, those threes, kind of disturb us. But of course, this is not, Rytas is not, Brabrauskas, this is not, Valančiūnas, this is not Jomantas, they have, good competitive team, and, why not saying, they are, better, players, okay. Klausimas buvo, ar Jomantas buvo tas X faktorius, kur šiandien nulėmė rungtynės. Tai trenerio nuomonė, kad rungtynių negali nulemti vienas žaidėjas. Kaip ir parodė šiandien Stepanas Bobrauskas, pataikęs labai svarbus metimus, bet tačiau vienas Bobrauskas, vienas Jomantas ir vienas Valančiūnas, jie negali laimėti rungtynių. Tai padarė komanda. But and also it's true that better players doesn't win, all the time. So if we have a chance at our pace, we're going to use it. Tačiau ne visą laiką, treneris sako, ne visą laiką laimė geriausiai. Ir jeigu mes turėsime šansą, mes jo pasinaudosime. So talking about this chance, you had minus 15 in third quarter and minus 4 in last quarter. Taking all to all, minus 11, is that good result for you? Good enough? I mean, you have chances. I mean, one more time, they are favorites. I believe that we can do and we can read much better situations, on the court, offensively first, and with less mistakes, defensively, we could have a chance, But also this is, let's see that this, at our court.